Yo papene pai. Te ino te man au orera, e hope a ino to te tata prau inora. E ti aurona, o vai tō rātou e whaata a mai no oera. O te hea ta oe whāriu atu i taua whea mo ara. E pohea te maam ai te riri, e te ware noa, e poheia i te whei i. Wa i te au i te maam ai te toror ai te a. Wa haap o rā vau i tōna utua whare, no te pohe waweia. Te atea ea i te ora tana tamari. Ai ahuhi a rātou i te hawara. E aitai tauturu. Te paura ta rātou au hune i te poe poia. Te haruhi ara e tēnu atu i te motu i te paura. E te pauhuahi ara ta rātou e te eia. E ere hoi i te mai i tō raro i te repo. E ere atu aho i te ati i tō roto i te whenua i te tupura. I whanau mai rā te tata no te ati, mai te pura hauahi e peeni ara. E imi maura vau i te atua, e te atua vau e tu atuai i tā unei prau. O te rawe i te prau rahi e te tia oreia imira, i te prau mairehia e te tia oreia tai ora. O te horo o mai i te ua, in ei te whenua nei, e te papehoi in ei te mau ora. O te whaateitei i te whea hai ara i nia, ia whaateitei hia te whea i otora i te ora. O te haapeap ei te imir au te whea ari, e aurea turatura tō rima e te aia rawe i te opuahi ara. O te haafifi i te whea ari tōrato i hop ari, e ua whaariro i te a oa te whea ora e mea fof a ore. O te pōuri ta rātou e ite i te aora. E pere hahu noa rātou i te awatea nei, mai te i te tuir a pōra. Te whaora nei o iei te i paruru i te oe. I tō rātou whaho i e i te rima o te whea puai. E te ienei te vaine i te man or ano te whea i ati. E te inora te opanihia nei tōna waha. Inaha e ao to te tāteia ohia mai e te atua. E te nana e iha oe whawha i te ao a te pua i hope. Nāna hui i haa mauiui e nāna hui i vehi. Nāna i haa paruparu e nā tōna rima hui i whaora. Ia ta i ono no atu to oe atira. Nāna oe whaora. E tā no atu i te hitura. E ore a te ino e tiai anu atu ia oe. I te oera, e ore oe poe iana. E i te tamaira, e ore oe e tae a e te oe. E huna hia oe i te poera i te arero. E ore hoi oe e matau i te pau ia whatatamai. E atahia e oe te pau e te oe. E ore hoi oe e matau i te mautai hea o te whenua nei. E au no oe te mau ofa e o te whenua nei. E hau hoi tā oe i te mautai hea. E i te hoi oe e hau te i tō oe ti hapa. E imi hoi oe i roto i tō utua wharera e aitai hapa. E i te oe te hua ai e warahi. E te mau whanau a mai te aihere o te whenua nei. Ia hope tō tupu e taia i te apo o. Mai te ruru titona i haaputuhi ai te tau mau. Inaha o ta mātou ia i imi honei. E oia mau teie a whar o mai. E ia i te oe e maitai no oiho. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.